Nih, kita lagi sarapan ala Wong Palembang nih di sini. Menu kita mie celor nih. Mie celornya Ita Yubis. Ayo Pak. Nih. Ya. Tahu saya jalan lagi. Nah, nih. Nih, ya nih. Kuahnya. Wow, kue-kuenya ya. Tuh banyak banget tuh. Ada puding, ada serikayu duren, ada apem. Nih. Pakai madu alon. Nih madunya nih. Sekolah duren Wong Palembang nih ya. Tuh durennya kita dari Medan nih. Halo. Ada ketan tuh. Mantap nih kolak duren.